Sağlamasınlar balдар. Otur ulan. Bizge can okuçu geldi. 4. çeyrekte biz mene çok okuydu. Tanıştırıp ötüğün adı Daniyar. Dilek Ulu. Daniyar, yaşın canında orun boş eken oşol жерге otura koy. Daniyar, otura koy boş жерге. Emi balдар sabaqa көңіл бұрғыла. Жаңы теманы өттік, өткен сабақта еми қайталайбыз. Дептеріңерді алып, жазғыла. X квадрат алу 5x қосу машинасының астына x алу. Түсіндіңер бі? Косинус, синус емне екенін. Ал айылдан бизге 5-чи класста көчүп келген. Ал кичинекей кезинен эле көп кара жумуш кылып, күчтүү болуп калган. Колдорун көрдүңбү? Биринчи атаман Сулуханы тугу чөй салганда. Спортчу. Birimiz parada gideyiz. Yok, şimdi tamam mı oldu? Çok. Jangan gördün mü? Başka. Allah Allah. Şimdi ne oldu buraya? Günahlara. Günahlara sonra. Lokal bunu kontrol edeceğim. Usul bir çatlanma. Genç, fotosun. Mancoban tanısın. Mancoban? Haklı. Bu rayon avtoritet. Yok, özün tanımayın. Bunday yok kaldı. Mancoban? Al legenda. Al gözlerimle bakıp bat adam. Al Victor Dumbuluk. Манчопа, Манчопа. Мне говорили, что если не слушаться родителей, то злой Ванчопа заберет. Тофу, а у нас тут. А вот район гарайт район. Чачазо. Biz tabii bütün kıyıda tutuyoruz. Мен ордума жек жазбачу. Өзүң жасабы? Ha? Ne oradasın? Özün жазабы? Сабак күткөндөн мектептин аркасына калыш макул. Sen canın oturan apasın olup kalır. Düşün. Жақсы болчу, э? Ан чыкканда кишиле. Ан чыкканда кишиле. Түшүнгөн жоксуң. Алдыңа молда жапкын. Үйдөйлөрүнө калган айт болду. Болбосун эмне? Давай, суюк. Давай.
Мен дайыма улук болчумун деп башында айтпадым беле. Өмүр бою таяк жеп жүрүп, бир нерсени аябай жакшы үйрөндүм. Муйтаганды сонун билем. ё-моё, Данчик, сен детский тұрғасың бе? Айтпайды білем ұшына детскиймін де. Чүр, банчоға шақырып, пот көріп. Арқылар, башқа районның балдары, үйлер біздің районның балдары. Тайның айтты ғой. Қандайша тайның айтты? Bir братчика бар, біз мектепте оқиды, бирок алардын районунда жашайт да. Ошон үчүн пункт болуп атат. Күнү канча? Сколько? Ne? Tontu bunt kılıp. İçinlerde öğüttü sırtqa тұрып тұрып. Еміңер? Аз чаңшалығым бұл, Жоқ, Сөйлеші, не oldu? реч бол. Ооба, сөз берип коет. Егер де сен алға понятие берсең, алар ушул районда, силердин районда движение кылган болсо силерге врачка болмок. Мына окуган мектеп районунда бул балдардан понятие алып, ошол жерден движение алып жүрөт. Ошондон буларга врачка болот. Түшүнүңөрбү? Анда сен түнүктөр. Бошсуң. Сен билбейсиң сондай пункттар бар экенин. Жоқ, мен пунктқа барған емеспін да. Азыр айтайын. Рас бар. Беспредел бар. Еркек болғаннан қой. Сөз пункт бар. Бирок ушунун баардыгы беспредел болуп кетиши мүмкүн да. Женский бұл түске оған. Аңдачы жөнсүң. Шундай сені? Шундай сені? Еркек болғаннан қой. Тупой пункт бар. Sen kimsin? Sen kimsin diyeyim lan sen kimsin? Oğlum çocuğun çıkarıp sen kimsin diyeyim de sen bana kimsin? Ben zaten keyif böyle tuttum. Sen kimsin diyeyim lan ben sana sen kimsin diyeyim lan sen kimsin ya? Ким прав, ким не прав. Түшүнүксүз да. Usta! Bola! Bola normal şöyle. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ben sana ne diyorsun? Sen bana ne diyorsun? Экөө тең тупет. Aldın mı aklını? Canım baba. Sen de Ramsa'ya geldin mi? Çok bırakın. Canım. Oğlum ben çalışmayasın, erkeksin mi sen? Bu despri bir yolda. Mesela ne? Çarşıları da var. Var aranda şu çarşısı yaratman durar. Bu ne? Anda çalışasın bugün. Aramızda çarşısı yaratır. Давай. Su, sen çıkarsın. Yok var, rastlarız, давай. Ver turlar falan böyle. Oldu. Özümün bırakılmaz, özümün sınırlı. Bundan iyi güçlü var. Sınırlı. Bundan iyi erkek oğlanın erkekçe çalıştırıyor. Adam bir işin qanday etdi? Жақсы эле. Мұғалімдер қандай екен? Балалармен таныштың ба? Muhallimdeki. Baldarday. Ошол? Досташтың ба? Ата. Достошконго не толук бар? Баары бири күнү көчүп кетебиз. Башка үйгө, башка мектепке. Дайыма эле ушинтип жүрбөйбүзбү? Мен достошуп алып не кылам? Бүгүн бар анан эртең жок. Адам, мен сeni düşünüp атам. Сен эптеп чыдап, şu окуңду бүтүрчү, айына чейин жетип.
достойым кетет дегендей. Бул сен үчүн. Акылмы? Ya mini vurgan kalkında mini. Ben anlayacağım ne? Saldırı koy. үй тапшырманы жасап койдум. Dilini temiz okşaydı. Зато үй тапшырманы жасап койдум. А сен көчүрө алмайсың. Эми досторго чыгып Баратпайдыңар. ким айтып берет? А бұл чутом. Чутом? О, 10 класста окуйт. Жоқ, өзүнүн классташтарына караганда эртелик чоң.